Usumbut Menteri Rang Ba Kejelau Pak Prestun Tunsong, Hagasni Ba Arjong Katayo Ulaong Bak Sarkar kan ujor daga defamation case persyayu National Spokesperson All India Trinamool Congress Usaket Gokhale. Halor kejing keno Abah Menteri Rang Ba Kejela Badu Commissioner Bat Secretary Katanat Planning Udi Vijay Kumar bagi lapanan kam baklai kepisah dagi sepak kelur tengkah. Lengba ke company Maglion H Limited. Ubak Prestun Tunsong Ulaong bagi sarkar kan ujor daga defamation persyayu Gokhale namar bagi jing keno kejengu kilong gibam dan nongrim. Bat kijing keno klem nongrim jong Gokhale kalong man la kapor ya ke bagi sarkar kelathat ban sengap. Ubak Prestun Tunsong ula pencai bagi sarkar kalayaj bat buat renti iki kendon trekam haga jing pentrei iki projek ka NEIDP lengba ketenat PWD ketenat jengok kai pertai bat ketenat sports bat youth affairs. Balathauru ka Maglion H Limited ban peniat renti iki kambaro. Ula pencai bawat iki tender ula khot iki tenat sarkar daga bobot renti iki kendon bat ula ban biang bagi jing keno u Gokhale kilong ki bamdon ni kejing shisha bat namar ba ka election MLA Kelajan kumta ka Trinamool Congress ka kuat penilam bakla ya kipat ba Kejela. Kani kijing keren jong uniu spokesperson kadai kabang orang pikam dai su asin ka benukong. Kebola keren bun sin ula ai ke allegation bun sin bun teli bat kabang ngiru habang lapen syai ha ka bakadu kalakut namar ba ha ka bakadu u shemba ka kebu ai mu statement ka bakla. Te menta ula mi yang menin ha ka bu ai ka ni allegation ha ka banganga kwa ban pensyai bagi pai ba kini msengut hu bakla. Kani kadai ke projek ka bangi ong ka centrally external funded project ka bawan lengba jo ka NDB ha ka sign dia ka agreement apa dengan sarkar Megala bat ke sarkar India rengkat bat ka NDB nakam ta ki projek ki ba pher ya ka ba mdei kumba ong mo utang nurus pa lai po akrur ndai ngi yo e ka sanction news pa life away 0.2 crores kapisa kabla irma bangin pendon kam ya kane nakam taus nem ar hajar arpuar ar hajar arpulai ar hajar arpusau ar hajar arpusan batkan kut hadu u ar hajar arpunri bat kane ka fon leng bajo ka NDP kalong baik haki lai teli ki department ki baper ki bangin penodkap kawe ngi ong kabahap apo ka tourism department kawe ka don kabahap apo PWD department bat kawe pat kabahap apo ka sports department de ngi thau ya kane ka Megalayan H Limited katkum ka company sa namar baga guidelines na ka NDB ka ong ba mde mla ban ong ban trade direct public department habdon ka kenja SPV kabing ong ka special purpose vehicle in the form of a company hakaba ban monitor ban penbiang ye kikot kisla baro hab ban monitor lang lengba jong ka planning department den nakata ka dawla thau ya kani kabing ong ka Megalayan H Limited bat ba kakam mentagalas dang tiuniu briu ong bakrukom khaten daru kabalong questionable lani kabom biang lani kabom syai renga kwa banya thu ya pi ba ya ki tendering process baro kane ka company kane ka SPB kane ka society ka bang ong Megalayan H Limited ka penbiang ki kod keslabat ka IT pada gini project syaki department la dai ka badai benta bat ka PWD ki as ka PWD bat ka tendar ya ka dai bat ka tourism ka as ka tourism department bat ka tendar ilari ka dai bat sports ka as ka sports department bakin ka tendar ndai ba ka tendar na ka nika SPP tena ka daw katar ka jing ka allocation jung ka long babakla bat ka tendar ngi khot ru ngi khot online namar ka guidelines jong ka NDB ka long very clear ba pi khot tendar ru phiap le online mdei to ko offline la ban ye kren bakalong kumne kutai mdei online to te hakabai dei bat kene ka kam ko mo pi ka bangi la dep khot tender hakini ki lightly ki sektor kalong tang kumba arspa lai poklur meneng la batai arspa lai poklur ngila khot tender ki don ki bamtas tamban ai ko don menta ki bingdak sudet ki tendering process prokhoi hakaba ngin sedang no ikini ki kam habur alai teli kini sektor haga tourism sector
haka peludi sektor baru haka sport sektor syai haka ba umdon kanu kejing bekala kamdon kanu kata kam visualization jong kanika jong kini ke projek ndai ka dei be ka projek ka bang opi ka belong very clear ka ba download nadang sodong kikot kisla kat kum ka guidelines jong ka NDB tinaka daun na kalian jongi ke sarkar isim kia bahaya kene ya kejing keren uniu spokesperson kalong ba klaim kan rib bat nilaya rairu bangin haban file de defamation case against uniu spokesperson jong ka AITC namar ba karkom keno jong kalong serius sengaw kung kata ka sarkar ka bababnot ya kapisah ka tengga sengaw kung kata kapisar ka basuk bahaban bam sengaw ka kabamdon manu ban page ban kbi ban audit lani ban cross check namar ba pinyo kat tas pa plur kamdei ka kam basuk dan nga sumon ong ba dakijing start jong recommend ngilala ban warna ban sign ka agreement hapdeng jong ka state government bat kan penmentoy sibun ya ka jela jong ibarokoi natip tamu uni beriung apa itu bakam peri kerkom keno jong ui ke sarkar ngangong pi lada dei sisa ka basisa ni pediang ndai kan ni tang kejing keno lam le kejing keno thok ndai bandai kejing keno ka basisa ngong pi ngiru pai bangi kemen balai bangin buri yeke lada pi ong mentan reus pa lai pui klur ka bangi ngong news pa lai pui klur kamde ka kam ka ban kumno kala ban long mangin siabam kumno kala ban long bangi bangila bet ban yo kata kala nanti ban bam ban tep sapla pi kata ka de ka we ka bangi da sutu namar ba ka sistem ka government kalong karung ko pisai siting karu thik pathik kami siting karu thik pathik haba karung long thik pathik numla ban buri bat nginumla airu ban ong ban misuse ya katuka fund kabla earmark la kalong naka World Bank la kalong kada naka NDB la kalong naka ADB kat na balong nginamla ban sule umta kumba uneu briu ukono ya ka sarkar